eka kwa shala tri kusuka halenu mashiwana ila inga kona mixela umgada lona FM kutesala nongono kwa Afrika wabula namuta kuri rabu ngani rabu mwene namuta fuman shiwi kuri rabu mwene namuta siku ile rabu makume mbiri rabu mwetele ya nyanyankolo lebra magidi mbiri makume mbiri intan menani karanga pet matebula ngwana rasima tuwa jimo shitango mashingirtano wa chacha na makuna lwandanda zimikserome kutesala nongono kwa Afrika wa bula eka kwa shala wana twi kusuka la Peter Nchabeleng Stadium ilanga komisari wa mgana lona na FM kombandlela so zwana kubulana bootpace ila basuka ofisi ya MAC Mashiku kunga acting premier na mota lata kupata jela ba inika shifaniso shaku na mota logize kangana la ikokwala ka yini na ko tani ndawulo ba bakabala ba kufikelela yini injala la eno kwa Africa wa bula ne fama na njindani Eric Mabasa ne fama na Enold Mtombeni ne fama na Fumani makarengi matebula hebo ingana bona la eka nhlekane low mixeri wa mgana lona FM manga itinkari ne amgala bootpace good afternoon and welcome to mgana lona FM nhlekane. Good afternoon, my presenter and also the listeners of Palapala Mgana FM. Understand we go call Palapala na Mungana one Vatifanisa. Come I'm sure with time we'll get to know why people say they are one and the same thing. Let's start from the beginning. We are here at Mashikwana. Maybe let's briefly talk to that issue. Why here and what is the purpose of this event today? Yeah, thank you so much. We are here today as provincial government to commemorate the World TB Day. We are here at Sports Ground, Chabele Pidan Chabele Sports Ground at Skunot, Makulu Tamara Municipality, Skukune District, part of Limpopo. Then today's message is to commemorate this day. Hence, we know that TB, the tuberculosis, as it is affectionately known as TB, it kills a lot of our communities, more especially because they don't want to acknowledge that this disease is there. And the fortunate part of it, it is curable if you know that you have it. And we also encourage people who are here today to come in their numbers, to come and receive the message from our MEC for Health, who will be delivering the keynote address on behalf of the Premier to the people of Limpopo about this tuberculosis. And we're celebrating under this theme, yes, you and I can end TB. Yes. You're saying the MEC will be speaking on behalf of the Premier because she's the acting Premier in this program today. Now, who will be speaking on behalf of the MEC of Health? No, it's all in one. Oh, okay. So it will be two in one. Yeah, two in one is okay. Fine. Representing the government and also the department. Now, people are becoming skeptical after the announcement by Donald Trump, for example, of cutting funds. And as the department here in Limpopo, the issue of fighting TB, for example, has it been affected by this threat of cutting funds, or as a department, you were not relying solely on that? Yeah, as the pronouncement was made by the minister to say we should not panic. We are combat ready for any eventuality. We still have our partners who we can partner with to ensure that we combat these diseases that are also affecting our people, killing our people. We are ready. Yeah, we are ready. There's no panic to the people of Limpopo and South Africa. And as a province, how would you describe our fight against TB? What is the status? What are the numbers saying? I was going through some stats and they were saying close to 1.25 million people died in the world because of this tuberculosis in 2023, of course. So I'm trying to check, as a province, where are we? Are we burdened by the disease? And the very region that we are at here, is it the choice of this place also because maybe there is a high prevalence of the TB or virus in here? Yeah, let me indicate that we have Mr. Khanyago, who has all this
data to come and bash more. Let me not intrude in his space. It's like I'll be interfering on what he's going to tell you and also what the MEC is going to deliver there. Let's wait and see post the event, because the event has already started as we speak. Then she will come here and give you the whole briefing in terms of data analysis and how Makuli Tamaga it is in terms of stats relating to the tuberculosis. I see. Yes. Now, okay, just finally give us a picture then to say what will be happening at the hall. Who are the people that are expected, apart from the keynote address that we're expecting from the acting premier in this regard? Yeah, in the hall there, our program is going to be spearheaded by the district speaker, Chiho Hwediewotse. Is the one who's program directing there. And we have Maoshi Arena, we have cultural groups, and also we have an ambassador who's going to tell us about how he survived this tuberculosis. That's why people could now see or know this thing indeed. We can beat it for as long as we get early testing or detection, treatment, and also it can be cured. We have our message of support from partners, Global Fund, Beyond Zero, the manager system Beyond Zero. We have got also Provincial Civil Society Forum. Mr. Munyela is going to take us through all the processes and all the expectations, and also how this disease can be dealt with, and also the message by the keynote address. Our executive mayor, Mainaba Hula, is also here to give us the vote of thanks. Then the program will be ending by past 1 or 2 days. Okay. Yes. Are we eating? Yeah, there are plenty of food outside. But basically, The cans. Eko it's so mingisa mngana lona FM komisa leswa ebola so na butphesela basuka ka office ya MEC Mashego MEC wa ndawolo ya rihanyo lava namuntlha ku nga acting premier la hinga kona eka Mashigwana acting premier va ta va kha va vulavula hivo va nga ta vulavula se na nthani va vutisa ku a isele ku va nga acting premier i mana nga ta vulavula hi tlhelo ra rin'wana ra va ndawolo liya ya rihanyo indlela le sevengeri haiko lava nga ta vulavula hi ku yimela va ndawulo liya ya rihanyo ku ta va vo acting premier hi ku havumbirhi va ta va kha va tirha ka switulu sweswo havumbirhi ka swona se hi mhaka leyi a va vulavula hi yona va tlhela va kombisana na van'wana lava nga ta va ri koho va kha va tirha ka swiyenge sweswo hi ku hambanahambana ka swona ngopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leswaku ku na ku vulavula kukulu loko ku va ku langutiwile timhaka ta mavabyi lama ma rifuva na hi mintlhontlho leyi hetelela ku yiva koho eka vukona bya mavabyi lawa se hi mhaka leyi yi nga endla leswaku hi za hi tikuma eka xiyimo lexi namuntlha hi ri kwala ko ka ku langutiwe ngopfu ka leswaku loko xiyimo xi te tani swi vula yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta ku lwisana na mavabyi lavawani se va hetisela hi timhaka ta ku ana swakudya swi ta swi ri koho ka n'we mi nga kwala kusuhi tanani mi ta va xiphemu xa ntirho lowu ta karhi mingiseriwa mugana London FM makomba ndlela i comment ebuti minute ntsena ku bila wara ya 12 nakona ku Africa wa vulavula ka mugana London FM gajeni ni kombela ntlangana nyana swin'wana kwalano ntavuya ka wena andakalishi tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula Paula skwala ka swoko timhaka leta va minister ta ku tsutsuma na swibedhlele va cheka ku tswariwe vana vangani neni vona swi nga pfuni nchumu so leswiya mitirho ya ti-doctor na ti-nurse vona loko vo tsutsuma na mapatu lawa va vona tinghozi leti humelelaku va tshika leswiya swa ku tsutsuma na swibedhlele va doctor voho mara va kha va ku va nyika tinyiko ka vana lava nga tswariwa hi nkarhi luwa sweswo swa ku taniya n'wana xi ta swi vona ku xi nyikiwe nyiko xi nga voni xi nge swi voni butipheta va tsutsumi na mapatu lawa sweswi ku na tinghozi to tala leti nga humelela va na mhaka na tona vo va busy na swihlanginyana va tiva hi swimhaka ta va doctor letiya tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula Gerensele leyikulu swinene ya ka OK Furniture sweswi yi sungurile na xitoko xi xaviwa hi xihatla kuma furniture switirhisiwa swa gezi na swa technology hi mixavo ya le hansi swinene swin'wana swa swona hi mixavo ya le hansi ku tlula ya tifemeni endzela vhengele ra ka OK Furniture ku nga se fika ti 23 March ku na swipimelo
masanda wena ladies va lava ku tiyisisa leswaku hi vona tingwenya ta ntlangu wa bolo eMzansi kambe University of Western Cape va tshemba leswaku va ta va va khomile hi ku hlula eku heteleleni lowu i ntlangu wa Hollywoodbet Super League u hlangana tingwenya eka ntlangu wa bolo Mamelodi Sundowns ladies na University of Western Cape ladies hi mgqivela wa 22 Nyenyankulu hi hafu ku be awari ya 2 na ndzhenga twi eka SABC 1 u kuma na hi ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the game. Kusuka eNquthu kuya eDurban mahahla lama nga velekiwa hi norho wun'we vuswikoti eka Maskandi mamiliyoni nduma na ndyangu xana mali ta va hambanisa kumbe yi va aka telenovela leyintshwa amalanga wa fani yi sungula hi April 2025 exikarhi ka vhiki ya 6 namadambu eka SABC 1. Zumba na mina na Beji Funk Ike Ngobeni. Hi la ku ta tiva ku loko se hi vulavula hi swakudya leswi swi olova ku va munhu a swi lulamisa ku nga swakudya swa nanhlekani hi nga va hi kha hi vulavula hi swakudya swa njhani na njhani kambe munhu a nga nghena so na ku khoma nkombe kha a nga swi tivi ayi mi njhani wa khona mina tilunga wa vona guxe to tithela guxe ni hlanganisa na mandani mi kha guxe hi madani guxe ti hlanganisa na mandani ni kotanyana ku dyanyana vuswanyana bya ku talanyana ni ku ri vona guxe a ri keceli ra n'wina mara to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM Magombandlela. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Eso swo mingisela Munghana Lonene FM na ku Africa wa vulavula ani nga se kuma lexi loko ni nga se kuma lexi a ni swi tivi ku va vuye ka mina kumbe va vuyangi se loko ni se ni xi kumini so hayi swi nyika matimba ya ku va ni vulavula hi ndlela leyi na ku Africa wa vulavula ntirho hi ku tisela wona tweak suka aka irangani tula ekutisela wona tweak suka ka kusuka haleni mashigwana ela nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM Magombandlela hindlela le nina sister Mashila right yeah sebata bla she will have to speak in English because I realize she's struggling speaking Xitsonga. Sister, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, sir. How are you today? I'm good, thanks, yourself. I'm fine, thanks for asking. Before you can share with us the very purpose of the day, I saw you at the hall there. Yeah, what was happening there? You were talking to people and you were asking questions there. What was happening? Okay, I was acting as like a client, if I may put it that way. There was a sister who was giving health talk. So I've realized that there was information that she didn't tell the patient. So I asked her on behalf of the patient or the client. And you, what was your question exactly? Oh, she was talking about PEP. PEP is whereby you take ARV treatment after you've been exposed to HIV within 72 hours. So that treatment, you have to take it for 28 days. Yes. What is the purpose of taking that very treatment? Not to be infected with HIV. Oh, so in an event that you realize you might be or you might have come in contact with the virus, then you take. So you said 28 days. What will be happening in 28 days? You'll be drinking pills or what? Okay, actually, if, for example, I was having sex and then I had condom burst or I was raped or maybe I contacted someone's blood who is HIV positive, I'll have to go to the clinic within 72 days, 72 hours, days, and then they will take me blood, they will test me HIV firstly, and then if I'm HIV negative, they give me that treatment. I will take it for 28 days. That treatment will help me not to be infected. Oh, yes. So they've tested you. They found that you are HIV negative, that you were exposed to the virus. Let's talk to the numbers now. 72 hours. Why 72 hours? And then afterward, why do they give you a treatment of 28 days when they've just tested you and find that you are negative? So, okay, this virus, before you can be infected to it, there is a process that it has to go through it. Okay, I'll just try to be simple. This virus, it enters into your blood
and then when it enters to your blood, it will try to transverse. They use this English to say transverse. It change from its own origin, trying to be like my own DNA. So it takes some time for that to that process to happen. So that's why you are saying 72 hours. I see. Yes. I see. So in 28 days. That 28 days, the treatment, it's 3 types of treatment inside the treatment. So when you take it, the treatment will help, or it will prevent that virus not to change from its original Form to my DNA, and then my cells. Again, as a human being, you have cells. Yeah. So the human cells will notice that no, this thing is Asiarine. so it will try to fight it out. I see. Yes. Okay, so that's the process. And Yes. and why do we talk about HIV and during a day wherein we commemorate the issue of Of TB? TB. Okay, TB and HIV, it's like they're friends. It's a finger and a nail. Usually, I can say, for now I don't have numbers, but then I can say approximately 90% of people who are having TB, when we test them, will find that they're HIV positive. But not everyone. You can have TB and not have HIV. And you can have HIV and not have TB. Today we... Oh, okay. Okay, so I wanted to say TB is a co-infection of HIV. Of HIV. Yes, Oh, yes. okay. Now today we are here, and people are saying, why did we come here to Mashiwana? Is it because this area has got a high prevalence of TB, or this area was just chosen so that people should be taught about the prevalence of TB and the HIV in coherence like that? Okay, when looking at the stats provincially, as Limpopo, we are having a challenge. We're the least one with HIV and TB. People defaulting from the treatment, people that are not taking treatment accordingly. And then so when I branch from Limpopo to the district, Sekhukhune is the least. More especially the area that we are hosting this TB World State. Is it the least or the highest? Least? The least. Meaning like we are the last. Yes. Oh, But- so the prevalence is low. Yes. Oh, yes, okay. yes. All right. So today we are here to get here and see what's the challenge. Yes. So that we can see how we can help the community as whole. Yes. And as you help the community, what needs to happen? What is it that we need to do as a community to fight this TB? Okay, this TB. I think the first thing, they used to say, you have to have knowledge or information about something, because if I don't have knowledge about that something, obviously I won't give it attention. Yeah. So today we're here to give the community information about the TB, to say that TB is there, it's an infection of the lungs. So this TB is caused by the bacteria, and then it has some symptoms. So usually, sorry for that. Okay, it has some symptoms. We have the major 4. The first one is that the patient will cough more than 2 weeks. Okay. The other one, she will lose weight, and then fever, and lastly, she will have some sweat, the serious sweat at night. Then if you have those symptoms, and then there's some, I can say some extra symptoms, because we are different. Some people, they will have fatigue. Some people, they will have loss of appetite, just like that. Yes, and then if you see you have that symptoms, you have to go to the clinic, and then they will screen and take a sputum to lab, and then within 48 hours, you'll be having your result to say that you're HIV, you are having TB, or not. And then if you're having a TB, we're going to give you a treatment for 6 months. And So when you have TB, they take you to Mudumule? no, Okay. not every patient. Oh, okay. We're having different types of TBs, but then for now we're dealing with this basic one. Yeah. Yes, because if you don't treat the basic one, it will complicate to that other one, whereby they will end up taking the patient to Mudibuni. Yes. And when you check as we close, sister, where do you have most cases? Is it in youth or in adults or
it's intertwined? I can say it's intertwined because there's like youth don't usually go to clinic to test. Yeah, I can say they take things light up until it's complicated. Unlike the adult who usually go to clinic for their chronic medication, because when you go to clinic on a daily basis, we screen you. Even if you don't have symptoms, we screen to check, because there are some patients. What do you mean screen? Oh, we check you to say, do you cough? Have you lost weight? Yeah, something like that. Oh, yeah, so some kind of a checklist Yeah, to say, okay, do you sweat at night, Yes, profusely, or what? Just Yes, like that. Exactly. That's what we do. So usually, elderly are the one who go to clinic for their chronic medication. So we get a chance to Screen every other aspect. yes. Okay. So in conclusion, what are you saying? What would be your statement to the community out there? Remember, you're being listened to in Limpopo, Gauteng, Northwest, Mpumalanga. That's where I'm certain that people are listening to you now. Okay, I can say TB it's curable if you take your medication accordingly, and then you follow the sister or your doctor instruction. Because when you can take treatment, but then if you don't follow a good diet, actually lifestyle, then the treatment will not help you as such. So you have to take your treatment, you eat healthy, you exercise, and then if you are smoking, you'll have to... Or eat healthy as in Boabekanam. No. When we started this conversation, sister, you spoke about defaulting. What do you mean about that? When you say patient default? Default. Okay, it's a patient who... Like we give the patient a treatment. Maybe you can take a treatment for a month or 2 months or so, and then when she feels better, she no longer comes to the clinic to come and take the treatment to complete the 6 months. Yes. So that by that, then that patient would have defaulted. Would have defaulted. And what are the challenges after you shall have defaulted? What usually happens? Is you spoke about Mudimulle. Okay, if you default, your TB will complicate. And then the basic treatment that we have in the clinic will no longer help you. Meaning we'll have to take you to the next level of treatment. And then the other thing is that you will infect the community as whole. Because after 3 months, you are not cured. So meaning the community is at risk. Your family, everyone you come in contact with is at risk. Yes. You said your sister? Sister Maila. Maile. Yes. Okay. Maila. Yes. Oh, Maila. Yes. Sister, thank you very much for speaking to us. And what is happening there? I realize your big boss is here, so you can't be playing around today, isn't it? Yeah. Because the ABC is we're here. not playing around on a daily basis. It's just some challenges that... No, a lot of long queues go to the clinic, the whole day. But anyway, thank you very much for your time, madam. Okay, thanks. Okay, so I'm from Ganalon FM. Is Sister Maila. Lavan bulana bona bata bula bula kusuka ka ndeo le rihanyo ai ka bula hi lang teka timhaka teti ti khumbaka mavabyi ya rifuva na ku hikokwalaho ka yini xiyimo xitetani kambe hi sunguleni twa tlhoko mhaka ta mahungu ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi twa ku muyingiseri wa me u ri yini na lava hi nga ta va hi ri na vona ku ya mahlweni kambe endzhaku ka mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya ta yimise kwini endzhaku ka leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomsane khala nga Pat Mathebula ka Afrika wa vulavula vayingiseri nhlikani va Solidarity Movement va vula leswaku kwalomu ka 70 wa magidi ya vaaki va rixaka ra maAfrikaner va kombise ku tsakela ku rhurhela eAmerika. Nandzu wa Dudizile Zuma Sambudla n'wana Jacob Zuma wu hundziseriwe mahlweni. Renki ya mathekisi ya Jeepistown yi pfariwile swa nkarhinyana. A hi tweni mahungu xitalo la ka awara liya yan'we nhlikani. timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula.
makhalanga a hi ro sungula ku ta swihehlo swa muxaka lowu swi tikomba tanihi ndzawulo hi ri under siege hi ri na swiphiqo swinene kumbe swo tala swa vanhu lava tekaka advantage ya tiposo leti ti advertisiwaku va ti tirhisa ku va va lava ku ti endlela timali ta vona kumbe ku koxa timali eka vanhu vonge so i xiyimo lexi hi hlanganaka na xona eka masiku yo tala ende a hi ta tsakela swinene ku loko vanhu lava endlaku swikombelo swa swivandla swa vudyondzisi va hlangana na swona a va hi khweneti tanihi ndzawulo kumbe va ya ka mani na mani la nga va pfuna ku va va hi ripotela so that hi swi tiva ku na loko ku va na ntshamo eka tiphaneli leti loko ku ve ku na vanhu lava va xikolo a va ri na ku navela ka ku endla swo karhi ku hatla ku aletiwa sekhet na district ku a va cinci tiphaneli ku ya tshama vanhu vantshwa ku nga loko ku ri na lava va nga teka xuma xa vanhu ku navela ka vona ku nga humeleli banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandele kwa shala wona twi minsero Munghana Lonene FM nterele ya Peter Nchabeleng Sports Hall kumbe Sports Center ila inga ko ele aka Skukhune ka masipala wa Makhulu Tamar eka seke nina manela na muongori wa bona bambale to match mara lo un'wana veri horile ka vuvabyi lebyi bya rifuva lo un'wana veri muongori wa vo se yo ambiri ka vona ntavani khani va vutisa hi twa ku no la ku ta va vutisa swivutiso swinharhu ntsene mani la va ni byela ku bo va swi vonise ku yini ku hey mina nga ri ni na TB naso a va twa yini naso va ri yini ka n'we van'wani tani rixaka hi ndlela yaleyo ma Thobela inhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Thobela minjani sikho hayi n'wina vulavula ni xipedi xa n'wina loko ku ri ku manitwa ni kani vulavula le ka no vulela spedi a na vutshatsa na kitaba ke vulela ka Xitsonga le nkwale no nkaraba le sankwile tampucha ra le nkwe ka ya ke dira lo le na ba theletše ba ka ba gone nkwa botse ba ska re Matebola o jile kwa mashiwana kwa alright ai sunguleni la le tswa ka ya gae ke tswa gana Moskinot ana Moskinot oh okay arthoming ba re lena ke lena survivor le tsebele bjang gore hey mo tsene TB mo ke thomeng ka go dumedisha batho ka moka nna ke nna go be gore ke le ka ba le TB e fela ka fola gore ke tsebe gore ke na le TB ke be ke bajwa ke swere ke khohlola oh yeah ke khohlola mela ka o baba go re lebile ke sa tse ke go gore na ga botse go baba kae ke khohlola ka kudu ka ba ka sepela ka ya clinicing a fika ka clinicing ka ke ba hlatholela ka mkgo gore ke bajwa ka gona ke ga ba mpha dihlare ba bang khohlodisetse ka sepela ka ya gae ka nwa dihlare ke sa nwa dihlare tse ke ga ba mfounela gore ke tle clinicing a fika ka kwa clinicing ke ga ba mpotsa gore ka mkgola go khohlela ka gona re khotse go bo gore se khohlela sa gago sena le twatsi ya TB ka ba mpha dihlare ba mpotsa gore ke dinwe jwang ke ga ke sepela ke ya ka gae najo ke thoma go nwa tsona tsela tša TB ge ke ntse ke dinwa ke nako bolela gore ba ntšhege bo bajwa dihlare ga o kgone go dinwa ka nako ba mputse gore hlare tse ke tshwanetse gore ke dinwe ka nako ibile nako e ba re ke le nwe ka nako be ba ra gore keng be ba ra gore le nwa furu le tshwantse le nwe furu or be ba ra eng e ba re ka nako a ba re ka nako e ba era gore e be gore ke nwa ka 7 ke ya furu ke ne ka 7 e nngwe le nngwe ya furu ke sekana ka e nngwe nako gore ke tle go kgone go fola ka nnete ke le ka hwetša go bore ba ka mogae ba nthega le ma home based care a nthega ga go le ba home based care bona ba tloga ba itla ka yona nako ya ntsi ga ke nwa dihlare ba le gona le ba ka mogae ba le gona ka ena nako ke swantse re keno ka yona go fihlela ke fetša dikgwedi tše ke bampetse go tsona tše 6 ge ke ile go khohlelela sa tsere ke nae TB se tše ke fodile TB ga ba gona ke fodile a ka lempotseng le ya kwa sepetlele le no phela le la mathoma ke re ba le file ditlhare na melela le tsona gae ka mora ba le fonela wena e boe ke nako e kana kana e tsere nako e kana kana o re le tsere ditlhare tša mathomo le ba le bitša hape ba re re kreile gore sekgotlola sao se na le twatse ya TB gona mo bekeng okay gana mo bekeng ke sa nwa dihlare tše ba ba mpitša
ka tla ka sepela ka ya kwa ntse. Okay. A re tshwarenyana na ka mogwe so tsomeng se romgana lona FM la bana bula kuna bona mane la bangere ba huma kwala askinot le swa bula so very ba un'wana wala banga khomiwa mababyi lama ya rifuva loko ya va khoma ku hetelele ku va na xiyimo lexi ku va ba ya xibedhlele ba ya clinic loko va fika va byeriwa ku hey xiyimo ivi va ku hey xiyimo hi lexiwani va va nyika mirhi va famba loko se va famba andaka masiku nyana va fonela va ku mirhi ya leyi nga na yona vuya hi ya kuma ku ongeti una xitsongwatsongwana lexi xi nga ndla mavabyi lama ma rifuva lama se hi yo mhaka se ta fanele i famba ya tshunguriwa va vulavula na timhaka ta vanhu lava ngeri ti home base va ta byela ku i yini ti home base ndza va vutisa kambe veri i vanhu lava va fambaka va fika va ta tshama na vona va va vona loko ka ku nwiwa mirhi liya naswo mirhi leyi loko wo ze langa nkarhi i ku ta nwa hi awara ya nkombo swi vula ku i ta nwa hi awara ya nkombo yoleyo ku endlela leswaku i ta kota ku va u hola va ri swi va tekele ntsevu wa tin'hweti ku va sweswo swi hetelela swi endleka so ma kya lebore le a re botsa ka mogolilo le tsamayang ka ona a re boyeleng morao ka taba ye ya ore lena le ile kwa una le tshele ka re tše ke dilo tše di kgona gore le kgone go bona gore dilo tše di diwa ka kumbe swi vangiwa hi kumbe sweswi mina TB una le tshwaetso tše dingwe tše lebe le di bona gore hei ya mina la se nena TB la o be o diala nka mmele wa lena ka nako e la le na le TB lebe le kwa eng re tla boya re bolela ka yona after re fitile ka mo Esele ke bathroom se sungurile STM kambe yo va kona swa nkarhinyana tiphine hi ku hlayisa mali loko xava nhundzu ya le STM he ku ti-tiles ti sungula eka 69.90 square meter tipompi ti sungula eka 499.90 ku ri na ku tikhabinete ti sungula eka 1,499.90 kuma nhundzu ya manyunyu ya manguva lawa u ri karhi u hlayisa macheleni u nga si hlwela hi ku sale leyi yi hela hi ti 4 ta May 2025 swo lava u vhakela CTM ya le kusuhi kumbe u xava online eka ctm.co.za. CTM, a big savings, more style. Tshwane University of Technology ladies va hlotana na mikutlunya yinharhu kambe Copperbelt ladies va na kungu ro hambana va lava ku tlanga bolo yo saseka va tifambela va ri vahluri aku heteleleni lowu i ntlangu wa Hollywood Bet Super League hlalela tintombi ta Mzansi na ntlangu lowo xonga TUT ladies na Copperbelt ladies hi mugqivelo wa 22 Nyenyankulu hi 10:30 namixo 3 eka SABC Sport DTT Channel 4 wu ta kumeka ku olova na le ka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ente iso mintsana umgana lona FM tele ku hisenti timhaka leti hi nga ka tona hi to vulavulaka na hina hi ku mavabyi lama ma le ku hi khombeni kolomeka ku tlula 1.25 wa mamiliyoni ya vaaki va hundzile misaveni lembe ra 2023 hi mavabyi ya lama ya rifuva misava hinkwayo se i mhaka yo tika swinene leyi vulavulaka yona leyi lavaka ku va hi tekela nhlokweni kumbexana we kwala nga ni yingisela ri ko switch u nga va u ri na swikombiso leswi va lavaka ku hi byela swi nga swin'wana swa leswi swi nga hetelaka swo ku kombisa ku i hasala tsutsumela tliliniki loko i ri na swikombiso leswi hi ku i nga tikuma i ri na mavabyi ya rifuva lawa i nga kota ku i nga hetela ku tikuma ke hangalasa na miganga leyi i va ku i ri ka yona ma ke lavoa re lesana le rena mo a re boyeleng o putsela ke be ke le botsa yona dika le ditshwaetso le be le bona eng o re le na le TB gore ke na le TB e re ke no re ke ile tleliniking ke sa tse gore ke na le TB ya ke ile ke khohlola mafahlaka a fisha mafahlaka be a fisha mmele wa ka gore ge ke robetse bono ba dihlabi ka moka go ona hlogo e opa ena ke tswa le dikudumela tše dingwa tše ntši tša monkgo di na le monkhonyana gore ke sena le maatla a ke tlo ba ka ya tleliniking go bore a ke re be ke dutse ke re ke tlo fola ke msikela jalo ga fa go ntšhišimetse gore ke sepele ke tleliniking a ke fihla ka kwa tleliniking ke ga ba mphahlare tše tša msikela ebile ke kgohlolela. Okay. So le ile le alafilwe la tsamaya treatment ye la 6 months. 6 months. Le boletse ka batho ba bangwe le rile home base ke? Ma home base ke batho ba go be gore
ba hirile ke mmuso for go tlhokomela batho ba go be gore ba jwa ka gae. So le ke bona ba le thusha ka kudu mo gae gore le kgone gore le tshware le nne le ditlhare ka nako ka mogo. Ke nya gore le bolele le batho le ba bontšhe gore ba ka gotlela bjang taba e mara nna ke before re bolela ka batho a re thomeng ka lena le be le phela bjang ka nako e la 6 months dilo ka moka le be le dia le be le kgone go apea e filela le monna le be le kgone mo apeela kontlong le be le ya o be o di ala eng ka nako e la ya 6 months oro di a ema ka moka a le sa awa re ke le gare ke nwa ditlhare a o thoma gore 2 weeks mmilolo wa boa ka gare nje o nwa ditlhare o kwa o fodile ge o sena kgotlela gore o sena motho a go tlhotlheletšago o tlo rwene o fodile wa tša ditlhare wa beya kowa wa sa tlosanwa ditlhare o rwene o fodile gante o se wa fola be ke kwa ke le ka gare ke nwa ditlhare be ke kwa mmele wa ka o buile jwale ka sekeng mara ka nwa ditlhare gore ke ne go ya ka mokgwa o ba mphela o ka gona gore ke swantse re ke dine 6 months gona ka mokgwa ka dinwa go fitlhela 6 months wa yeo le setse le boletse ke ra ankarabeng ye ke le botsitseng le be le phela bjang ke ra gore le lwana tše di diwa ke batho ka ba sa ba a ke le lena le be le kwa o ka re le fodile le be le kgone go le dia be ke kgone go ya tlase le godimo ke a ya dikgongo ke a apea ke a ya medirong ge go iwa modirong ke a ya modirong gape a gona mo go ba bago ntse mara ke pisi ke nwa ditlhare tše gore ke feditše mmele o sa tlho o sa baba ke dira se sengwe le se sengwe ke a dira a ke mmele o sa baba a go sana se seng gatelelago gobane ditlhare tše tswane ke itse go dinwa di a thoma di a mphodiša ke a kwa gore ga botse mmele wa ko ba dumela gore ke ikwa le koo so batho ba lena ba le be le dula le bona a re seno gore mašaka a lena batswadi bana eng be ba le tshwara bjang ka nako ela lena le TB ba ile ba kwešiša gobane le bona ba šagelela gore ke swantse gore ke fole a ke ba botša gore tlhare tše ke dinwa go tšagane ba re ke tše go be gore ke a bajwa ke tše di tlo go mphodiša awa e ba nthega gabotse then let's move on le re ke eng o mašabašaba a re theletšeng ona jalo o na le batho ba bantši ba re theletšeng le re ke eng o bona ke tlhotlheletša batho ka moka gobane TB o ka sekoba wa tseba gore o na le TB ka ntle le gore o kgotlholele ke ra gore ge o kgotlhola o se kwa dula ka gae o re o tlo fola o tshwanetse re o sepele o ye tleliniking o ba botse gore wa kgotlhola o bo o kgotlholele ba bone gore na e ka ba huba se sa gago ga sena TB na a sena le TB ba tlo kgona go go nea ditlhare tša gona wa kgone o fola a bore ga o na TB no ba mphutlhane fela ba go fa tlhare tša gona le gona o tlo kgone o fola TB ya bolaya ge o sa hwetse ditlhare tša gona mara ge o hwetse ditlhare tša gona o a fola ke nna ye ke fodile go kgona le go bolela so someng se romkana lona FM mane la bangere na bo ba horile ba kota go bolela so le tsamayang le yena ke home base ke sister wa ke sister ke gopela bolela le lena ke nyako le botša tabeti fela ya gore botlhokwa ba gore lena le rume batho ba ye ko maeng ba o bona balwetši bo mokae ke ka lebaka la eng le feletša le dia ka mogowe a re ka se tšee nako ya ka ya re ya ketima mara ke no nyako no kwa fela tšeo meri ye nngwe a nengwe mašite ba xitsonga bola nešona bohlokwa le go romela ma-community health worker ka gare ga malapa ke gobane rena ge re le ka kwa tleliniking ga re kgone go ba fitlhelela ba ba leng ka gae jwale bona ba kgone go make sure ya gore ba tsena ka gare ga lapa la motho ke moka ba kgone mo fa ditlhare ka nako ba tsene a ra lapa la motho ba dieng ba fetla ba dieng ba fitlha ga botse ba ba dumediša ba ba botsa gore rena re romile ke ba ka tleliniking re tlo noša motho yo ditlhare go fitlhela a fetse ka gobane leeto la go nwa ditlhare tša TB le a lapiša 6 months ke telele gore motho a ka nwa ditlhare a sene thego jwale go ne le motho e leng gore wa go thega for 6 months eo go ba bonolo gore o fetse treatment ya gago so why le apere too much ke uniform ya ona it's a coincidence okay
Coincidence to match ke lebelo mina ana ka Go leboga rena. okay Thank you. eso so mingisa romgana don FM balabo ay bulana bona sister laba bangile ku fambeni na mani la sister laba bangile ku fambeni na mani sister laba bangile ku fambeni na mani la bele ku vulavuleni timhaka ta ku mani lava va pfuna ku lwisana na timhaka ta mavabyi lama ya rifuva va nge ri ku nwa murhi kumbe tiphilisi ntsevu wa tin'hweti a swi olovi se swi lava munhu a ri na nseketelo lowu a va ka wu kuma kusuka eka vaaki kumbe eka ndhawu ya rihanyo se va nge ri hi swona swi endlaka leswaku ku hetelela ku va na vanhu lava vitaniwaka ma-home based kambe ni va vutisaka hikokwalaho ka yini va mbala swimbalo swo fana va vula ku hayikho swilo kotlanisa swimbalo leswi va nga swi mbala a swi fambelana helo na nchumu handle ka ku swilo kotlana se hi ndlela yaleyo na va khensa swinene ni mi khensile va mani va mina loko mi tini mi ta vulavula mani le tswele pele le tlokomele ke a le bona gore le ya phadima no yalo ora ore awa a le sena le dika le tshupetso tsa TB re le wela ka nnete e so so mingsa romgana lona FM a se gona le mavhengeleni ta vuya isa mahlweni andaka leswi Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na vandyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara. Ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma ku rhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Ku ringana 90 wa timinete vamakhelwani va nge tovelani munyu vafana va Hugo Bros va hlotana na mikutlunya yinharhu kambe dikwena va la ku va nyumisa lowu i ntlangu wa FIFA World Cup 2026 African Qualifier. Hlalela vulala endzeni ka rivala loko hi tsundzuka siku ra timfanelo ta vanhu Afrika-Dzonga va tlhovusana na Lesotho ra vuntlhanu ra 21 Nyenyankulu hi awara ya 7 na madyambu twi eka SABC Sports DTT Channel 4 S3 na le ka tiradio ta SABC. U nga tlhela u kuma ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sports. For the love of the game. loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa munghana lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava tshembeka. bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka munghana lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako. navetisa eka munghana lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka munghana lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za. ndza engeta mabokani@sabc.co.za. munghana lonene FM makomba ndlela. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Eswa mingsa romgana lona FM makomandlela va ri ku na mukondleteri la langutanaka na timhaka ta tinhlanhla leti hi vulavulaka hi tona a ni kumangi vito ra vona kambe na ku pfumela ku ri va ta ni byela ku i mani vito ra voho hi ndlela leyi ve ri loko ri ra ka xikhukhunela a hi tivi Xitsonga mina kwihi hi ku a ni ri beka swifoto tolo la a hi vulavula Xitsonga ntsena na vanhu la ni doroba ra vona se ve ri vona va xi tivi kambe hi ta twa loko se hi kha hi vulavula na vona ku va xi tiva mukondleteri la i coordinator baba inhlekani mi amukerile ka munghana lona FM Thobela me pokele re tswile ga botse ya khetsa swinene maswitwa mon kholela. Let's start. We are here today to commemorate World TB Day. Of course we know it's the 24th, but Limpopo, you are here today. Let's look at Sekhukhune. Maybe share with us what you do on a day-to-day basis. When they say you are the coordinator, what do you do? Okay, as a coordinator, let me just greet the listeners of Mukalolo Nene. Yeah. Yes, and also you, the presenter. Yeah.
when they say I'm a coordinator, meaning I'm making sure that all the facilities in Sekhukhune are testing patients for TB. They're having consumables, and all the nurses are capacitated, meaning they are trained on TB so that they can manage TB well. And we also update them on the new guidelines, because the always guidelines they changes. Like they must be trained for pulmonary TB, which is the normal TB, multi-drug resistant, and also the XDR. They must know how to treat them, and when a person is suspected of this, what to do with that person. Konje, those two types of TBs that except the pulmonary, they are the ones that take you to Mudimul. Yeah, the one Mudimul is the MDR. So what about the multi-drug one? Is the one. Is the multi-drug. MDR is multi-drug. Oh, it's multi-drug resistant. Is XDR, extreme drug resistant TB. Yeah. So where do people go with XDR? Yeah, with XDR now, we also take them to Mudimule because it's another extreme. Yeah, it's after that one. Meaning it's a tertiary. Yeah. Now, when you check it at Sekhukhune here, how is the prevalence of TB? Because you are the coordinator for sure, as the nurses are screening and testing, and the facilities are working on it. What are they finding? Do we have a lot of people with TB? Yeah, we have got a lot of people with TB. Maybe I'll go to the stats. Yeah. So that you can know. For Sekhukhune now, we are having the case findings. Our case finding in Sekhukhune now, we are at this rate. We are at 457, which is 12.5% when we compare ourselves with the other districts. And with regard to the start rate, we are starting less. We have 457 and we started only 429 on treatment, meaning the others are lost or they did not come back for their results. So we are urging our people, when they've tested, let them come back for the result. And others are initial loss to follow up, meaning they did not start, but they were started, they did not start. But as a district, what we are doing now, after testing you, we immediately start you on treatment. But we are having this, our start rate is at 97.3, which is good. But we are having a problem. Where are these people? Are they not infecting other people where they are? Because remember, TB is an infectious disease. Yes. Yeah. And you're talking about compared to other districts. If you were to compare to other 4 districts of Limpopo, where are you as Sekhukhune? Are you number 1 or number last in terms of the prevalence? Yeah. in terms of the prevalence, we are at number 4. We are number 4. Oh, okay. Yeah, we are not number last. We are number 4. And which one has got the highest prevalence of TB? If you are number 4, which one is number? Unfortunately, I don't have the data which one for the province, because I only have for our district. Yeah. Now, you were saying you capacitate nurses and make sure that, and we have people who get lost. Where do you think there is a problem in terms of people getting lost, people not coming back for their results? Is it because of one, stigma, or people are scared that, hey, TB, yeah, with TB, there is not a lot of stigma. A lot of stigma is in the HIV and AIDS. With TB is that sometimes they test them at because we have got mines, at the mines, and those people are contract workers. Sometimes they don't come back to our facilities. So we are urging, and we are having the farms. We are urging our community or our people, our citizens of Sekhukhune, to always come back for the result if they've tested. And when they go to another, like they go to Vembe or they go to Mopani, they must tell our nurses that we are leaving, we have been with you during the orange season, because some of our workers are seasonal at the farms. Oh, yes. And some are contractors at our mines. So we are urging them to say, please inform us when you are going somewhere, so that we know we are transferring you to Mopani or we are transferring you to Vembe to continue treatment. Yeah, but with TB, there is not a lot of stigma. It's that our people are not, some of them, they are not, proper counseling was not done, or maybe the person know that I'm HIV positive, then is trying to avoid that. And some people are
are going to different facility, you find that the very same person that you tested today in Sekhukhune is already on treatment in Mopani. Oh, yeah. So we are having this thing of patients that are duplicates. Okay. And when you speak of proper counseling, who's supposed to do that? Our nurses have got to do it. Our social workers got to also assist, because some people, when they said you are having these diseases, they need our professionals to go deeper to at least to understand. But with the TB, we don't have a lot of people that are having this problem of counseling, because you have the counseling to say, my brother, you will be taking treatment for 6 months. During these 6 months, we'll have a community health worker, or we have somebody who will be assisting you to take treatment. And when it's time for sputum, you will be told to say, go and take sputum, so that we know if you have converted from negative now, from positive to negative, so that we know that we are cured. Now, you're speaking of community health workers. How helpful are they for you as a coordinator in dealing with what we are here for, TB? Yeah, they have assisted us a lot at Sekhukhune, because now we had a lot of loss to follow up. We are having around 20% now. We have reduced now. We are around 3% for TB. We are having 40 patients that are lost to follow up out of 1,287, which give us only 3%. So we are in par with other districts, although other districts are, some are at 1, some are at 2, but we are at 3. But we said even this 40, the 3% is not enough. We said we want to go back to 0%, because TB is something that can be curable. Now, as we conclude, what will be your message to the communities out there, particularly now that we have a program which has been hosted here at Sekhukhune? I'm sure you are very happy. It's going to assist you in your work as you coordinate. So what will be your parting message? Yeah, my message is to those who are having TB infection: always cover your mouth and nose when sneezing. And if you have got the following symptoms, cough for any duration, and even if you have got night sweat, loss of weight and fever, please go to the clinic and be tested be screened for TB, so that we know that you are not having TB, because we want this. Will we win though? Will we have a Sekhukhune free of TB? Do you think? Yes, I think we will have it. Sekhukhune, we used to be number 1, but now I think what changed? We don't know what changed. No, maybe the coordinator is no longer doing his job properly. No, we are doing our job properly, and our clinics are doing very well. We are having the reviews. We review the patients. We also having the data review meeting whereby we check and we update our system. We are using the tier.net. I think we are coming there. Okay. Yeah. And that Tapedi Khanyago, are you related to the owner of money? No, let me not comment. But we are from the same clan. Oh, okay. We are from the same clan. I know Leseja. Thank you. No, thanks. Enjoy what is left of today. We really appreciate your time. Okay, thank you very much for welcoming, although I don't know the language. No, mi ta xtiva hi ta mi lungisela swin'wana mi kota ku xi tiva. Yeah. Loko mi lungisela mi ta xi tiva mi ta va right. Okay, thank you very much. Leswi swo mixer Munghana Lonene FM va bula na bona enkulukumba Tapedi Khanyago va kha va kombisa timhaka ta hi laha va tirhaka ko tani hi mukondleteri wa ku vona leswaku mapfhumba ya ku lwisana na mavabyi ya rifuva ya fambisa ku yini. Mina ta ku phila va ra yan'we hi kumeni mahungu ya misava hi ta vuya yisa mahlweni na nongona ku Afrika wa vulavula endzhaku ka mahungu ya misava enhleka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. So mi commissioner wa SARS ango ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini, ni ta hlongorisa ti-cyber criminals. Hi ku sweswi thekinoloji yi karhataku ngopfu, ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhi helo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi. Hi mhaka yini? Hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals. Ma yi vona milovu. So SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona
va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mintirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandlela eka ku tisela wona tweak kusuka haleno aka ile kwila ile ka Sekhukhune ile nga kona mingisero mina nakupfumela ku ri na we kwalonga imako imekulonga itatwa MEC ibola na bona ngari khale lava ibyela ko hikokwalaho ka yini ri na siku ra muxaka lowani hi ndlela yele kuna vaaki lava ngele ku teni va ta vulavula na hina va hi bona ivi hi vulavula hi timhaka leti ti nga hi tisala sena sweswiwani mingisero me hi lava ku va hi kota ku twa ku lavan'wana lava khumbekaka hi lava van'wana va fikile ku va hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela yole se hi vo hi nga ta va kha va hi nyika xifaniso xa ku ku endleka yini eka nhlekani lowu loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta mavabyi lama hi nga eka wona hi ndlela yeleyo hi tsundzuka hi hlanganela hi ku va hi ta vulavula hi timhaka leti ti khumbaka mavabyi ya rifuva hi ndlela yeleyo se ku fike van'wana se loko va fikile la na kota ku va vitana kahle ni bula na vona va ni byela ku va ri timhaka tingani ngopfu loko hi kha hi langutaka timhaka leti hi vulavulaka hi to ka siku ra namuntlha mara na va vona ku va kwala ka Sekhukhune ni vona vito no tsandzeka ku ri hlaya kambe ri ri Makwama loko ri ka hi swona va ta ni byela hi vona va ku vulavula na vona hi ndlela yele i primary health care manager ni swi voni ku va na vito ra mina vana vito ra mina ra Patricia Sis Patricia, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM Nhlekani. Okay, good afternoon Murashi, good afternoon listeners. This is Makwana Patricia. I'm the primary health care manager of Sekhukhune district, and I'd like to apologize to can say I don't know Sitsonga. I'm very much sorry for that. I'll try by all means to talk with Sepedi or English for those that will be able to listen to us. Before we talk about what is happening today, let's start with your job, day-to-day job. When they say you are a primary health care manager, what exactly do you do? Okay. In terms of the primary health care manager, you oversee all the primary health care clinics under that particular district. Oh, yeah. Yes, you make it a point that they are functional. You also listen to the daily problems. You try to assist in terms of the problems. You make it a point that they've got the stocks in the facilities and they are able to provide the care. Yes. So if they don't have them here at Sekhukhune, says Patricia should be held accountable. Exactly. Patricia and the other team, they have to be held accountable to can say, why are you not having the medication in the facility? Why listen at it? Now today we are here and when I look at you, you are happy. Let's start there. Why are you happy? Are you happy because we are here at your district, or there's something more to that? I'm really happy because today we'll be getting a lot of information. Everybody will be getting a lot of information about the TB, a disease that is attacking our people, and we're also happy because we're able to see the people from Munghana Lonene FM. We normally switch it on, though in our areas it gives some challenges at times, but we're able to see that the radio it is there, and we also like to listen to it so that we're able to come and learn isiTsonga ourselves. Well, I'm happy you said that. Let's look at the issue of TB. I was speaking to the coordinator just now. He was happy that we are here because he said they will be getting attention to equip people around here with knowledge regarding the TB. But then the question that I want to pose to you is, according to you as the manager, what are you seeing with regard to TB? Is it growing in this area, or you are winning the fight? Yeah, in Sekhukhune district, the TB is growing.
Hence, when we look on how people get TB, when a one cough, the person coughs out the bacteria, they become suspended in the air, and somebody will come and breathe that air and have the bacteria inside. And immediately when the immune system goes down, the person, the bacteria becomes activated, and you developed TB. And Patricia Anamoe, is it true most of us have this bacteria? It's just that immature the immune system you and then boom. Definitely true. Most of us, though, we don't even know the percentage. But ba bantši re na le twatši ye ya TB mo mebeleng ya rena e no ba e le gore twatši ye it's not activated. Hence ke boletse kare immediately when the immune system goes down, isha ke malwetši a go fapafapana, then the TB bacilli will come be activated, and you start having the clinical signs of TB. And normally you find people will sit down to say, I'm having flu, I don't feel well, whereas these people continues to cough and spreading what? The very same bacteria. Yes. Is it a bacteria or a virus? It is a bacteria. A bacteria. Yes. And it will become suspended in the air, and when people pass, they breathe in that bacteria and they get infected. But it depends on your immune system, then it becomes dormant. It can be dormant for the rest of your life. Yeah. Yes, if your immune system is absolutely good. Sharp. Yes. Now when we look take at care of yourself. like Patricia. Patricia. Why always when you talk of TB, you will talk of HIV, you will talk of AIDS? Why? Yes. The reason why we are talking of TB and also HIV is that the most people that are at risk of the bacteria being activated, they are those that are HIV positive because their immune system, it goes down. Oh, yes. Yes, then the TB bacilli becomes activated more faster. So, as we conclude, what are you saying now to the population, people out there? What must we do if you are now saying the prevalence of TB is increasing here at Sekhukhune? What needs to happen so that maybe the numbers should take a different direction, going down? Okay. What I want to tell all our communities is to say to them, let us go to our facilities, let us be screened for TB. You might say you are not having TB, but if you are screened and you are tested, you might find that yes, you are not having or you are having TB. Let us utilize our primary healthcare facilities to test ourselves against TB. And the other issue that I want to stress to our community, don't be stressed any longer. If you are having a person that is having TB in your family, you go, all the people that are there in the family, children and adults, please go to the primary health care facilities to be screened. And after you have been screened and you have found being not having the TB, there is also the medication for you so that we suppress even that bacteria not to be activated inside you. That is a preventative therapy. It is there, it is free of charge. You are going to be given that preventative therapy so that you also don't catch that TB or the bacteria not being activated in your body. Hi, me Patricia relewelo minana. Kani ke bona di kala kana le apara red and white. All white. Yeah, all white when they look very beautiful. Yes, the nurses, our profession, in order for us to be identified, we need to be white because we've got pure hearts with but then thank you very much. And all the listeners, thank you very much and bye. Okay, so ming serom ganalo na FM makomban jalan tawian mjala kan tonggo le sobo
kumbe 230 gram Nescafe Classic Coffee Granules kumbe Joy Pack hi nga katsi decaf hi 99.99 u hlayisa 30 rand. Mintsengo leyi yi kumeka ku ya fika leti 23 March loko xitoko xa ha kumeka kuna swipimelo. The Cheetahs vana tora ro lava ku hlula kambe vafana bari xayina xikongomelo i mikutlunya yinharhu ntsena. Dabu Pela Jambu tigwavana na ta Dzonga leyi i FIFA World Cup 2026 African Qualifier tokota nyanyulo wa bolo ya Afrika. Benin na Afrika Dzonga ravumbirhi wa ti-25 Nyenyankulu ya hafu be awara ya 5 na ntsena chwi eka SABC Sport DTT Channel 4 S3 na hi awara ya tsevu eka Munghana Lonene FM. U tlhela u kumeka hi ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the game. Xava u kuma xiphemu xa wena xa 1 billion rand hi minhlayiso ya ti-Spar Rewards ku ya fika leti 21 April. Titsarisele eka ti-Spar Rewards kutani u kuma swo tala nkarhi hinkwawo loko u ya ethelini. Kuma 450 gram Bukumu Weetabix original hi 27.99 ntsena u hlayisa 9 rand kumbe 200 gram kumbe 230 gram Nescafe Classic Coffee Granules kumbe Joy Pack hi nga katsi decaf hi 99.99 u hlayisa 30 rand. Mintsengo leyi yi kumeka ku ya fika leti 23 March loko xitoko xa ha kumeka kuna swipimelo. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Eleka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 21 minutes ntsena ku bila wara ya 13 nokona ku Afrika wa vulavula kwa xela wana thi kusuka lero a studio xele xibazani ni nga famba na Fumani Makaring bo leswi lava ku swi endla sweswi mixero me i ku timhaka leti ta vukona bya xitsongwatsongwana xa kumbe bacteria leyi hetela ku yitisa mavabyi ya rifuva swi tikomba ku ri ntshikelelo lowukulu ngopfu loko kha ku langutiwa ka hi laha swilo swi fambaka koho emigangeni hi ndlela yeleyo ku fana na kwala hi nga kona tinhlayihlayi ti tikomba ti tlakuke swinene loko swi ta ka timhaka ta hi laha vanhu lava va khumbekaka loko swi ta ka timhaka ta xitsongwatsongwana ti nga ha kona hi ndlela yeleyo se loko ni kha ni bula na lava ni nga bula na vona la un'wana kha ku hikokwalaho ka yini hi nga nyiki na lava nga yingisela nkarhi va kota ku hi byela ku voho va ri yini timhaka leti ta mavabyi lama ya rifuva se ni ku hi nga ringeta ku va hi vulavula na vona kambe sweswi a hi sunguleni hi languta leswi a hi kha hi bula hi swona na Mani Patricia Mani Patricia va ri vona i murhangeri eka primary health care la aka Sekhukhune se vengeri ntirho wa vona i ku vona leswaku la ka Sekhukhune ku na mirhi lomu titliliniki ku na switirhi leswi va fanele va swi tirhisa ku endlela leswaku va kota ku va hetelela va tikuma va kha va tisa vukorhokeri eka vaaki va kombisa timhaka ta leswaku loko ko tshika munhu a ye tliliniki kuma xibedhlele ngopfu va tliliniki loko munhu o tshika a ye tliliniki a fika kuma ku hava switirhisiwa kumbe ku hava mirhi leyi a yi ta fanele yi tirha ku va pfuna ku lwisana na mavabyi wahi kumbe wahi lama nga na vona a va va swi tiva leswaku i ntirho wa vona lowu nga va ku wu va tsandzile hi ndlela yaleyo se loko ni va vutisa timhaka ta ku xana tinhlayihlayi ti ri yini loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava va khomiwaka hi mavabyi ya rifuva laha eka Sekhukhune va nge ri ya kwalano hi ko xiyimo xi tikaka hi ku tinhlayo ti le ku tlakukeni se ti tlakusa hi yini va ku xiyimo lexi ti nga ka xona hi xona xi endlaka leswaku tinhlayo ti tlakuka naswona va le ku tirheni matimba ku tiyisisa na ku vona leswaku vanhu va hetelela va tikuma va ri voho lava va yaka mahlweni na ku landzelela timhaka ta vutshunguri hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka leyi va nga hetelela va yi khumba i timhaka leti ta nseketelano loko vanhu va kha va ri na mavabyi va ku mavabyi ya fana na rifuva i mavabyi lama ma lavaku nseketelo swinene hi ku loko ko nga seketelaniwi a wu nga heteleli u humelerile eka timhaka ta ku lwisana na mavabyi lama se ni ri namuntlha la nga ta vulavulela premier i MEC wa rihanyo a swi sunguli leswi na n'waxemu loko hi ri ka ntirho wa muxaka lowu a hi ri ka wo a le Phalale swi ndlise sweswi a ku ri vona MEC Dr. Phophi Ramathuba va ri voxe premier va tangi a ku tena van'wana va ti-MEC nyana va fata va ta va pfuna hi ndlela yaleya se na namuntlha lawani MEC hayi hi vo va hi nga na vona hi kota ku va hi tirha xin'wana xivutiso lexi ni nga mi vutisaka n'wina va nge n'we ma home base
mi tirha njhani kwalomu mi tirha kona mbango lowu mi tirhaka wa xiyimo xa njhani kumbexani hi nga hetelela hi twana sweswo hi ku nakona va vona vanhu va kha va hindza lava kha va ku hina hi ta hi ma-home base hina hi le ku tirhiseni leswi hina hi tirhisa leswiya se xivutiso ku va ku loko mi tirhisa leswi kumbe mi tirhisa leswiya matirhelo ya koho ya va ya ri ya muxaka muni hi sweswo mingiselo minkarhi Lona FM loko hi kha hi languta leswi hi bula hi swoho loko hi bula na Mani Patricia kasi yin'wani mhaka leyi nga hetelela hi ku kumbexani yi va mahungu kata leswaku ku na vanhu lava hetelelaka loko va sungule ku nwa mirhi leyi fambelanaka na timhaka ta mavabyi lama kumbe mavabyi ya rifuva va fika ndleleni va tshika loko va fika ndleleni va tshika matshikele walawo hi wo ya hetelela ku ya va xiphiqo hi ku ma hetelela ya fika kwala ka xiyimo xa ku loko se va tshikile swi va yisa ka ku se ku va ya ka MDR loko MDR va pasile ka yona va tikuma se va ri ka XDR leswi hetelela swi va ntshikela lowukulu loko swi ta ka timhaka ta matshungulelo kumbe malwele loko vanhu va lwa na mavabyi lawa mingiseri wa Munghana Lonene FM kasi loko hi vulavula hi kutani kwala ni nga ko sweswiwa tinhlanhla ta ka ku ri ka lembe ra 2023 a ti se fika leti ta lembe leri ta 2024 ku hi kota ku twa ku 2024 tinhlanhla ti fambise ku yini kambe lexi chavisaka i ku hi lembe rin'we ntsene vuvabyi lebyi hi vulavulaka hi byo bya rifuva byi teke vutomi bya ku tlula 1.25 leswi swi nga 1,250,000 wa vanhu lava nga hetelela va hundza emisaveni hikokwalaho ka ku va phatsamiwe hi xitsongwatsongwana lexi xa TB kambe mhaka yin'wana leyi nga vuriwa hi Mani Patricia lava va primary health care manager veri xitsongwatsongwana lexiya kumbe bacteria leya hi jikajika na yona kwa loko yi kuma ku timhaka ta matirhelo ya wehe kumbe masocha ya miri wa wehe ya tirha kahle sweswo hi swo swi hetelela ku swi hi fikisa ka xiyimo xa ku vuvabyi lebyi nga vonaki laha hi nga kona kambe loko se masocha ya miri ya sungula ku ka ya nga ha tirhi kahle hi la se xiyimo xi sungula ku cinca kona se hi swo leswi va vula swona eka 10.8 wa mamiliyoni ya vanhu hi lembe ra 2023 va hetelele va tikuma va phatsamiwe hi xitsongwatsongwana xa TB leswi vula ku xitsongwatsongwana xa TB va ka hina a xi telangi ku huwa naswo xi kumeka ku hambanahambana na ku olova hi ndlela leyo kambe xiphiqo lexi nga kona i ku na ku kumeka ka xona xitsongwatsongwana lexi leswaku swi tikomba swi ka swi ya swi kulela hi ndlela yeleyo se mhaka yin'wana kumbexana leyi na hina tanihi rixaka hi nga yi langutaka ku ya mahlweni ku vona ku hi tisirhelela njhani ka xiyimo xo xolexo swi vula ku hi nga tsandzeka kumbexana ku tisirhelela ku va hi phatsamiwa hi xitsongwatsongwana lexi kambe hi nga sindziseka ku va hi tisirhelela ku hi tikuma hi nga masocha ya miri ya hina ya nga wi hikuva loko masocha ya miri ya hina ya wa ya veka nxungeto ka ku va hi phatsamiwa hi xitsongwatsongwana lexi kumbe xitsongwatsongwana lexi kota ku sungula ku tirha ivi xi hi vangela swikombiso leswi hi nga vulavula hi swona swikombiso leswi hi nga vulavula hi swona swin'wana swa kona swi katsa nyuku swinene navusiku hi ku ya hi van'wana veri nyuku wa koho wu tlhe wu va na ringhema ro ka ri nga ri rona kahlekahle futhi hi Xitsonga xa kahle nyuku wa koho wu tlhe wu hetelela wu va na ringhema se loko wu ze wu va na ringhema hi ndlela yaleyo swo vula ntsena leswaku maendlelo lama ma vula ku loko se vanhu va kha va ri na swikombiso swoleswo va ta va hi kantsongo va kha va fika eka ku vukona bya mavabyi ya rifuva hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka leyi tlhela ku yi va koho hi leyi ku langutiwa ku va vulavula hi timhaka ta ku loko xiyimo sweswi xi te tani ku hetelela u nga vi na ku tsakela ku dya u hetelela u tikomba se u kha u lahlekeriwa hi mzimba hi miri se ku lahleka ka miri kokoloko ku hetelela ku endla leswaku xiyimo xexolexo xi hetelela xi kavanyeteka hi ndlela yaleyo se sweswiwani ni ta kombela ku hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ni ta lava ku twisa leswi swi nga koho le aholweni u kota ku twa ku ku le ku endlekeni ka yini loko a ha rindzele ku ta bula na MEC Dieketseng Machiko lava va nga hi rhamba la tsundzukani namuntlha hi vo premier eka ntirho lowu hayi a Limpopo ka ntirho lowu
hi vona acting premier se va nga ta vulavula leswi va vulaka ku a swi ta va swi vulavuriwile hi premier loko a ku ri ku premier hi vo va nga tala namuntlha so loko va heta sweswo hi ta bula na vona la timinete timbirhi tinharhu ivi va chucha ivi hina hi ta kota ku chucheka hi ndlela yaleyo se sweswiwani hi ta twa nhlokomhaka ta mahungu loko se hi vuya hi ta twa ku un'wana loyi nga langutela ku vulavula na yena i dokodela KG Munyela hi va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka le kantswa ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe hi ta endla sweswo ntsena loko hi ta va hi hete ku va hi twe ku MEC va ri yini loko va kha va vulavula na vaaki MEC Diketseng Mashego kusuka ka ndzawulo ya rihanyo hi ndlela yaleyo vhela awara yan'we a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara yambirhi ya ta va yimisekile kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka na timhaka ta leti ti va ku ti kha ti endleka kusuka le holweni le ku nga na MEC va nge le ku vulavuleni hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara yambirhi ya ta va yimisekile nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khensile enhlikani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi presidente Cyril Ramaphosa rhumela marito yo chavelela ku ya eka vandyangu na vanghana va Ashwin Trikamji. Maphorisa ya Sechana na ntsevu wa vavanuna mayelana na mhangu yo balesela mahungu xitalo hi awara yambirhi. timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Se SADC loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela lama ya ku se ku ya va na summit. na vo SADC vo lava ku nwa mabyala na va dya na makhekhe lava naswona na nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku SADC a endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi tirhi hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya SADC ntsena hi mhaka ya SADC hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va SADC na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hiku a hi teki hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hikuva marabela a telela lwaku le kambe M23 hi vona lavakulu. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ela hi nga kona mingiselo mungana lona FM kutisela nongana ko Afrika wa vulavula ku na leswi nga le ku endlekeni kusuka le a holweni mo hitwa yo leswaku mpfumawulo lo in'wana ya mimpfumawulo leyi ni yi rhandzaka ka tinsimu ta la Limpopo hi ndlela yaleyo se veri ku nga ri khale ta kuma MEC kota ku va hi bula na vona hi ta twa ku va ri timhaka ti njhani kusuka le holweni se ni ta va ni kha ni twa ku va vulavula va ku yini ta va hi kha hi va teka hi ku tshweta swintsongo swimbirhi leswi va nge le ku swi vulavuleni hi kota ku va hi teka ku ya amahlweni kambe tona yo leswi hi swi vonaku mikisero munghana lona FM tirhi ku tisana rikoroko lowo hlawula eka twi kusuka haleno a ka Sekhukhune hi laha hi nga koho a hi ku famba na ehleketa ku loko ri karhi chaya ri kutani va kha va cinisa ku yini i le ku kayeleni kambe na ku pfumela ku Arnold ta va kha ku tekela swin'wana swa so i kota ku vona ku endleka yini hi ndlela leyi ntirhi hi le School North makhulu ta maga municipality hi laha hi nga kona a Peter Chaveleng Sports Center ya ne se ni haxa swin'wana se ku ri khale ta va kha hi twa MEC va vulavula hi ndlela leyo ya sweswiwani ku tivisiwa loko ntawa lowu heta ku vulavula hi ta va kumbe ku nyanyula ntshungu lowuwani hi laha se hi nga ta kuma MEC va kota ku va vulavula Gateni Zidli kaya ni kombela ku langa ko loko ko tshika ku fone munhu a lava ku vulavula a ku mentirha ka home based care kumbe a ku yena u un'wana wa vanhu lava va nga hetelela va vabya mavabyi lawa
moxoxolexo u nga chavi ku n'wi teka i mi byela ku ina hina layinini ka 0860002543 hi vulavula hi timhaka teta mavabyi ya rifuva ntsena namuntlha loko hi ka kongoma ka ku hela ka vhiko leha ka lava swi va khumbaka hina swi nga hi khumbeku hayi vutomi byi ya mahlweni vutomi byi ya mahlweni mina ni lo titsakela ni lo titsakela hi ri hala aka masipala wa Makhuduthamaga hi ndlela yaleyo mani ku twisanyana risimu leri na swi tiva ku wa ri rhandza twa ya va hetini okay ya baba ntwe i nga ri va va cancer ntwe i nga ri va va cancer ntwe va kha va va cancer ni tivi ku a va va cancer ku hi ya mahlweni okay va tshika ri ya mahlweni risimu leri kambe a ni twa nga ri se i nkarhi luwa wa ku ta tivisiwa MEC hi ta kota ku twa ku loko va kha va tivisiwa va angula va ku yini ku kha va vulavula na n'wina hi ndlela leyo timhaka leta mavabyi lama ya rifuva mingisiro Munghana Lonene FM mavabyi ya ku huwa i mavabyi ya nkoka swinene leri ra ku hi fanele hi tiyisisa tanihi rixaka ku hi lwisana na wona na ku hangalaka ka wona ku swi tikomba va le ku vulavuleni fumani very lexi xi nga le ku chayeni na lava va nga le ku vulavuleni a swi vulavurisani very mi le ku tweni risimu mara hala va le ku vulavuleni swi nga va swi endleke ku Afrika wa vulavula se SADC loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela lamaya ya ku se ku ya va na summit no vo SADC vo lava ku nwa mabyalwa na va dya na makhekhe lava naswona mina nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ri ku SADC a endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya SADC ntsena hi mhaka ya SADC hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va SADC na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hiku a hi teni hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hikuva marabela a telela lwaku leyi kambe M23 hi vona lavakulu timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula xana lava ku kamba balansi ya layisense ya wena ya TV hi ndlela yo olova kona u nga karhateki vukorhokeri bya hina bya SMS byi ku pfumelela ku endla tani hi ku rhumela rungula leri nga na nomboro ya ID ya wena kumbe nomboro ya layisense ya TV eka 44210 u nga kuma balansi ya wena hi xihatla ehandle ku endla swivutiso swo tala kumbe ku rindza nkarhi wo leha efonini naswona ku tirha tihakelo ta ntolovelo ta SMS tirhisa ndlela leyi ya nkoka leswaku u ta tshama u ri karhi u tivisiwa na ku olovisa endlelo ra wena ro hakela namuntlha ku na swipimelo timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hey Bootpet Mr Valentines a ni swi landzeleli mara va lava swi landzelelaka va khuthunyuna so mani wo nkoka wa swona ene a swi na age Bootpet a swi na ku wa khale n'wana a va tlangeli lava swi kotaka kahle hina rirhandzu u tshama hi ri na ro vanhwini leswaku ku na n'hweti ya varhandzana i swa valungu leswiya swa ti-Valentine hina hi tiva ku ri i n'hweti ya vukanyi leya February swa Valentine's Day wo phaphela swilo swa vanhu that's why hina hi nga swi landzeleli mara a va tluveki va tluvekaka na swona tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM ko mandlela nongana ku Afrika wa vulavula imakume naro nongo timinete ntsena katleka sema kume naro nkaye timinete ku bela wara ya khume naro itore lexi nga rindela xona i ku twa MEC Diketseng Mashego va vulavula hi ndlela yaleyo hi vo va ngele ku vulavuleni mani twa ku va ri yini incurable disease ka re ya alafela
it means ga gona bohlokwa ba gore re ka loser maphelo a mantšhantšha ka bona bolwetši bo. Jwale go fetša TB e go hloka gore rena collectively re berekisane mmogo re le di-individuals re le di-community ka moka re le healthcare workers le di-institution ka moka tša government re kgone go swarana gore re kgone go fenya bolwetši bo re na leng bona. South Africa e sa le ye nngwe ya di-country tše na leng dinomoro tše leng godimo bakeng sa bolwetši bo ba TB. Re a dumela gore progress yona re kgonne go e dira eupša ga re so fihle mo re nyakang go fihla gona ka re goal ya rena ko re fetše TB re ska hlole re ba le yona mo di-community tša rena re ska hlole re phela le yona. So ka 2022 fela an estimated 270,000 new cases tša TB di ile da recodiwa in the country. And re bolela ka di-number tše ki fela re bolela gore a se dinomoro fela gape re calculator re bolela ka batswadi ba batho re bolela ka bo mmago motho re bolela ka bo tatago motho re bolela ka bana ba batho ba bangwe re bolela ka babereki re bolela ka bana ba sekolo re bolela ka batho ba contributang ga botse mo go economy ya Limpopo economy ya South Africa eupša ba ile ba distepiwa ke bona bolwetši bo ba TB. Ene mo provinceng ya rena re ka ngwaga wa ditšhelete wa 2023-2024 re kgonne go initiate batho gore ba thome go tšea treatment ba leng over 13,000 and then re thaba gore ka nnete wa encourage gore bontši ba batho bao ba thomileng treatment yeo ba kgonne go tšea treatment ba e fetša ba be ba fola so re bolela so ba fodile bontši ba gona. Ka nnete deserve matsogo re a leboga eupša re sa lebale gore ga re ga bona batho bao bontši ba fodile eupša re sa na le a number ye re dirang gore re hlobaele re nagana ka yona because the mortality rate ile ya remaina go this high number batho ba hlokofetšeng ya 1,600 maphelo a batho ba 1,600 re ile ra loba go bona batho ba re ba thomileng treatment ya TB. Ene batho ba re ba loba ka gore re kgona go thoma treatment ka moka ra ska inwa ka tshwanelo. Ambassador wa rena mo boletši a re ga tshediša le letšatši le tee gore a tšee treatment ya gage ene le mmone ko mmotse jwang o eme mo wa bolela gore nnete ya o fodile. So we are saying this number ya 1,600 it's unnecessary ge re tšea treatment ya rena gabotse re ka kgona gore re iše fase-fase. Mosepodiši wa lenaneo la rena la lehono that is more even concerning is that a significant number of those ba hlokofetšeng ba bolawa ke yona bolwetši ba TB e be ile batho ba rena ba phelang le bolwetši ba HIV. So re a tseba gore ka se bolele ka TB ra ska bolela ka HIV. So this highlights gore go bohlokwa ga kakang gore the healthcare services tša rena re kgone go di fihleletša batho ka moka ga go lo ge re bolela ka TB re na le batho ba re ke di high risk tša TB gore it's easy gore TB ka ba tsena re bolela ka batho ba phelang ka bolwetši ba HIV re bolela ka basadi ba leng mmeleng re bolela ka batho ba dulang le batho ba na leng TB mo malapeng a bona go ba berekang le bona ba spenda nako e telele le bona go swana le dilo tšeo. So go bohlokwa gore batho ka moka ba fela ba ya for the screening re ba screene for TB gore ka nnete if you gona re ba thome isali early ka treatment and if ga bana yona TB eo eupša ba dula le motho na leng TB go ba bereka le motho ka bangana le TB go ba whoever maleng gona o gona go spenda nako e telele le motho na leng TB then re na le TB preventative therapy ye re ba fang yona re batlile ditleliniking tša rena ga se ya gore na le TB re kwešiša gore o screened ga ona TB eupša gore o dula le motho na leng TB re naka go šireletša gore TB e ska go fihlela mara gore re kgone go dira seo go nyakega gore re be willing re le setšhaba ka moka ra ya ra screeniwa ra checkiwa TB gore re kgone go hlokomelana
le dipotšišo tše ba re botšišang sona ra di araba gabotse gore re kgone go hwetša gore ka nnete o ka ba o le exposed go motho o na leng TB gore o kgone go thola treatment ele ya go išireletša gore e seke ya kgona go go tsena ka sona seo re le government ga gona motho o swanetšeng gore a lose bophelo ba gage re na le treatment e leng this effective e le gona gore e ka thuša batho ba bo rena ntwa ye ya TB e thoma ka gore re dire yona tshedi ye the awareness batho ka moka ba thome go bolela ka yona ba tsebe gore TB king ba tsebe le gore ba thušega bjang ka TB and awareness ya gona gape e thoma ka gore re testiwe a ke re šetše o na le sedi o swanetše bjanong o thome go acta it means o mongwe le o mongwe wa rena mo go swanetše gore re teste re tsebe maemo wa rena a TB ka gore maphelo a batho a bantši aba delayed ka baka goba gore ba kreye gore status sa bona se emi bjang ba delayed because ba delay ya go screeniwa ga banya ke na FM rabo e bo mingele ko batweni i MEC wa ndawulo ya rihanyo vekele ku vulavuleni tinhlanhla to hambana to tala hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula Hey, Bootpet. Mr. Valentine's. Ani swilandzeleli mara va lava swi landzelelaka va khuthinyona so mani woni nkoka wa swona ra o fetišetša magaeng a rena baneng ba rena di-partner tša rena ba meloko ba rena mara ntwe kwa ku tlanga swin'wana musi yi nyikinyana nkarhi loko yi ani i ri Africa wa vulavula sweswo mingisero mkena lona na FM komba ndlela ku hehliwa ku a ku pfa yi tsemeka kambe leswi a hi lava vula swona i ku xi va le ku vulavuleni tinomboro tela va phatsama hi xitsongwatsongwana lexi xa TB hi lembe ra 2023 va ku ku na kolomo ka lembe leri 23-24 ku ve na kolomo ya ka 13 wa magidi ya vanhu lava nga hetela va sungula timhaka ta ku va va tshunguriwa mavabyi kumbe vuvabyi lebyi bya TB kambe ke van'wani va nyamalarile kwala xikarhi xin'wana xa xiphiqo lexi talaka ku va koho loko swi fambelana na mavabyi lama onge ta swi olovi ku va vanhu va hetelela va teka vutshunguri lebyiwani nkarhi lowu wo leha hi ndlela yeleyo ntsevu wa tin'hweti onge ti ta tika hi ndlela yeleyo kambe ni va twile mani laha kha hi vulavula na vona va ku hayi a swi nga tiki hi ndlela yeleyo hikuva a va hetelela va kuma nseketelo kusuka ka maxaka ya vona varhandziwa va vona na lava va nga hetelela va vitana ti-home based hi ndlela yaleyo kambe mhaka yin'wana leyi va nga hi vulavula MEC la va kombise timhaka ta ku kolomeka ku tlula 1.6 wa magidi wa vanhu va hetelela va hundza emisaveni hikokwalaho ka mavabyi lama va vulavula hi le Limpopo se loko vulavula hi 1600 wa vanhu u ngo twi nga ri nomboro ntsena kambe hi nomboro ntsena hi vulavula hi vatswari va vanhu hi vulavula hi vabuti wa vanhu hi vulavula hi vasesi wa vanhu sweswo leswi nga na nkoka swinene mingisero wa mehe kwala nga va kha ningisela ri kona ku chayela movha ya wena kumbe u ri kaya kumbe u lo tshama hofisini swi na nkoka ku va hi tekela nhlokweni xingungumani lexi mavabyi ya TB hikongeti na loko ku langutiwa va ri xi hundzini hi xo xi dlayaka vanhu ku tlula swingungumani leswo tala leswi hi vulavulaka hi swona hi ndlela yaleyo se ta va ka hi bula na vona MEC la hi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi kambe sweswi ni pfumelele nsuku na lowu ndza hi laha Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara ti katsa mbuyelo wa grosa vutleketli na ku pfuriwa ka maribye u nga khavhara vanhu va 13 eka plan yin'we kuma kurhula ka miehleketo namuntlha SMS munghana eka 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo
ku ringana 90 wa timinete vamakhelwane va nge tovelani munyu vafana va Hugo Bros va hlotana na mikutlunya yinharhu kambe dikwena va la ku va nyumisa lowu i ntlangu wa FIFA World Cup 2026 African Qualifier hlalela vulala endzeni ka rivala loko hi tsundzuka siku ra timfanelo ta vanhu Afrika-Dzonga va tlhovisana na Lesotho ra vuntlhanu ra 21 Nyenyankulu hi awara ya 7 namadyambu twi eka SABC Sports DTT Channel 4 S3 na le ka tiradio ta SABC u nga tlhela u kuma ku olova eka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Iswa swo mintse romgera lona FM ko mandlela lang takare khume minute se ba ora yambiri leswi nga sala ntsena la ekuva hi twa ku MEC va ri va ta na hunguri kamba hi tlhelele nyana ka ntsongo hi twa swin'wana swa leswi va ngere ku swi vulavuleni hi ndlela leyi. Provincial implementation plan for HIV, TB and STI. Ki implementation plan ya rena ya 5 years. It's a 5-year plan ya rena ye go swanetseng gore re implemente go ensure gore indeed dilo tse ka moka di hwetša attention ene ke nyaka go hlohleletša motho mongwe le mongwe leng gona mo all our health stakeholders ba leng gona mo gore a re implementeng this plan ka gore tlo kgona go re thuša re bitša di-private sector tša rena ka moka our civil society public sector moetapele o mongwe le mongwe leng gona di-group tše dingwe le tše dingwe tše leng gona mo di-communityng tša rena a re swaraneng re accesse this booklet ya plan ya rena ya province gore how do we then work gore re kgone gore dilo tše ka moka HIV, STIs le TB gore re dila le tšona bjang so re ka dira so ke a nagana gore 5 years ye o tla ba a fela dinomoro ka nnete le rena ra bona gore di ile fase ebile in terms of TB re kgone le gore re ifetse go ifetša so ke nyaka gore ka moka mo re ikane le hone gore we are going to get tested because sometimes it's nice re botša batho ke emi mo ke le dieketseng wa re yeng ro testa o wetša gore nna ka testa so re e thoma ka rena re le baetapele ya thoma ka rena re dutse mo ya thoma ka rena re le baruti ra encourage diphuthego tša rena gore re teste. There's nothing wrong with testing ka re a tseba gore thibela bolwetši e phala kalafi so re ka adopta that strategy ya gore re thibela malwetši ra ba a community e phetseng gabotse a community e leng healthy a community e sa spreading malwetši ka gore re tseba gore re le go treatment ya rena ga re spread malwetši even le yona HIV ra tseba gore re testile positive ba re beile mo treatmenting ya rena ra dula go yona gabotse ra latela se dingaka le baoki ba re botšang sona re tla dula re le gabotse le rena viral load ya rena ya end up ile undetected ra ska kgona go transfer to batho ba bangwe it means re tla be re na le a very very healthy nation mo Limpopo so ka moka if we can take the knowledge that we have information e re na leng yona ra spreada ka moka re leng gona re tlo kgona go fihlelela mo re nyakang go fihla gona sa mafello pele ke dula fase nkabe ke dirile bošaedi bo bogolo ge ke sa acknowledge se bo kgošigadi seopela ba se buletšeng ge ba tlile mo because ge ba bolela ka kgoro ya maphelo e eteletše ke nna pele ene tše ke dikweleng di a nnyamiša ibile re di tshwela ka mare re le boetapele mo Department of Health ke nyaka go itira maipiletšo go setšhaba ka moka gore ge mo premier wa rena a thoma re thoma di 7th administration o boletše a re dilo di changitše ene dilo di changitše ka nnete ene to show gore dilo di changitše ga go a swanela gore re dire dilo go swana le the way ne re di dira before because if ra re change se ne re se dira we cannot say dilo di changitše because the same result e tla tswela pele ka mantšu ao ke ra gore community ga gona mooki a gona ngaka a gona mošomedi o mongwe le mongwe leng ko kgorong ya tša maphelo o na leng toka ya go mistreata mang le mang o tlileng di-facilities tša rena ene ke re nna it is high time now we deal ka the rotten potatoes in our department because re a tseba re na le baoki
ba leng very much committed to moshumo wa bona ke ba meetile ke a ba bona ba shuma ge o ka rena le batho ba nyakang go nyatsa mmereko o re o dirang as the government e eteletsweng pele ke African National Congress mo Limpopo. So a re tlo dumela gore batho ba rena ba nyatsiwe magoshi a rena a nyatsiwe motho mang le mang o tlang ko ditleliniking tsa rena a telelwe etelelwa ke motho mong. So now dilo di simple, all we need to do kwetsa leina la motho go tshwenyang wa mo reporter there and there ko facilitating, because ke a tseba gore a o ile ko clinic go na le manager o berekang mo clinicing who must be aware go diragalang. Ge a sa thushi le rena re gona we are available, dinomoro tsa rena di a tsibiwa ka mo and then nna ke fela batho ba mpounela a re mara ke romile ke shetse ke le gae ke re no motho mongwe le mongwe o na le right to quality health care. So if ba go tshwenya o ska tsamaya because AMC diketseng mashego vengere komsenti makatako kuna van'wana ba khola twanana ba no one is above you. Reporter that person, will ensure gore wa thushega mo, but rena re tla dila ka bona because batho ge ba sa nyake go bereka mo Department of Health a ba tsamaye. They must just go because re ka se gone re tlo dula mo ba tla be ba re government ya Limpopo ya palelwa, MEC wa palelwa, mayor, we are all being blamed really by etapele because of batho ba sa nyakeng go bereka. So batho ba ba tsamaye re na le di strike tšentši tša batho ba nyakang moshumo a o gona, re na le dingaka di nyaka moshumo, re na le baoki ba nyaka moshumo. Batho ba sa nyakeng go bereka mo ditleliniking tša rena, dipetlele tša rena sone ke na le di CEO le di manager ka moka last I think it's the past week ke ba boditse gore ke mmereko wa bona go dira sure bjanong re a charge ebile re a raka le go raka if we have to, because ta dire selo nna re tlo raka wena ke ka re nyaka go enforce a discipline in the Department of Health. It cannot be correct. Gone bjanong I said the only complaint ke nyakang go yekwa gore clinic ya rena ke ya gale re gopela gore le tlo renovate ka ya gona clinic re gopela gore gona le mashelengnyana le bone gore le ka ragela clinic because ya ditlhare yona re sure re winne as Limpopo ga rena shortage ya ditlhare. But now because of the attitude e re kwang you'd find but when we go and check ditlhare di gona, and if motho ba mmodisa gore ditlhare di gona, then it means we have that problem ya attitude. So bana ba kgoshi a re di reporteng because re ka se gone go di address re sa di tsebe. So reporter a specific person gore re tla re ska I generalize fela re tsebe gore ya re mang re ya go mang re thoma investigation ra tseba le gore re charge mang. Dilo di change dilo di tla change ka nnete mo Limpopo ke go lebile program direct. It's so mix from Galadon and family MSC lava ai bula na bona ba ai ka etwa mbulabulo wa bona kambe le tshwa nge tsela so ile swe ba ingse ba Africa wa bula mkare tara ba re la ka so ba ka ba go khalango ni ya hala ni tlela ni pfunekang khalango ni ya hala ni tlela ni pfunekang bangere loko kube kuna vatirhi lava va nga tiyimiselangi ku tirha aka ndhawu leyi rihanyo a va tshiki na mina yima na vona ni yima na vona ku loko va nga tiyimiselangi ku tirha a va tshiki hi mhaka ku ku na vanhu lava va lavaka mintirho laha handle va nga tiyimisela ku lava ta tirha na hina kumbe ku tirha hi ku tshembeka hi ndlela yaleyo. Se na wehe mingiselo me hikwalaho u nga va kho yingiselo ri koho u ri mintirho wa swa rihanyo kumbe xani u nga va na swo swi angula siku rin'wana hi nga ta kuma nkarhi hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi angula hi tlhelo rorolero kambe mhaka leyi hi nga ka yona sweswi mingiselo me hi yaleyo ya ku ri wena mina na wena hi va twile MEC va kha va kombisa timhaka ta ku ku na kungu ra ntlhanu wa malembe ra ku lwisana na HI na STI na TB. Se kungu rorolero vengeri ri lava ntirhisano exikarhi ka swiyenge leswi khumbekaka lava va hoxaku xandla eka xiyimo lexi ku endla leswaku ntirhisano lowu wu ta hetelela wu endla leswaku va kota ku va fikelela leswi swi faneleka swi fikeleriwa ngopfungopfu loko hi languteka timhaka leti ti khumbaka
nongonoko lowu nga kunguhatiwa hi ndlela yaleyo hi yo mhaka va hetelele va fike kwalaya ka timhaka teta ku ri loko ku ri na lava va nga laveki ku tirha a va tshiki va fike kwalano hikokwalaho ka ku va ku ri na xiyimo xexolexo xa ku va ku langutiwe leswaku ku na kungu leri va ri endlaka tanihi ndzawulo kambe loko va endle kungu rorolero ri nga koti ku fikeleleka hi ndlela leyo MEC Diketseng Mashego MEC wa rihanyo tlhelo acting premier ka nongonoko lowu ka program leyi nge le ku yeni mahlweni hi ndlela yo yeleyo ku la ku ya mahungu ya misava ya awara ya mbirhi andaka mahungu ya misava loko MEC va fikile muhumelerisi va ta va kha va tirhana na swona va mi byela ku i va mani lava hi nga vulavulaka na vona ku ya mahlweni hi ndlela yo yoleyo kambe sweswiwani awara ya mbirhi a hi sunguleni ya kuma mahungu ya misava ya awara ya mbirhi lawa ya landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwana ivi kusuka kwalano hi ta bula na mun'wanati hi tlhe hi bula hi bula na dokodela KG Munyela loko hi vuya mahungu ya misava hi ndlela leyo ivi kusuka kwalano hi kuma MEC hi mhaka leyi nga ta va hi kunguhati ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo ku rakamukela Lona FM kambe sweswi a hi yeni studio 2 ya kuma mahungu ya misava ya awara ya mbirhi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Kalanga. Yes, like. Oh, timhaka ja. Kwala we. Ka ringeta ku pambula nya xixewo. Se ivi va ku na dokodela Mahanla ni fanele ni vulavula na vona. Hi sa mahlweni se hi cancel tatani Ike Ngobeni. Engoma khensa swinene sweswo mingisero Munghana Lonene FM languta nkarhi swi tlha swi hulukela i ta ni khomela mingisero a ni kha ni ringeta ku khomisa nyoka kambe nyoka yi khomi le ntirhweni la hi ta swi vo hi ndlela swa loko nyoka hi fane hi khomisa hi ndlela leyi ntsevo timina ta ku pila wara ya mbirhi ya khensa swinene mingisero mina ha ri swin'we ka nongonoko wo hlawuleka lowu a ni ngetele ku tisela wona kusuka haleni a Screenot ka Makhudutama municipality ya Peter Nchaveleng Sports Center ila hi nga koho mingisero Munghana Lonene FM ka xifundzantsongo xa ka Xikhukhune laha hi nge ri Limpopo yi nge ri World TB Day seke ku na swiyenge swo hambanahambana leswi swi hoxaka xandla la ku na lava va tisa hungu ro seketela va suka ka Limpopo Provincial Civil Society Forum ivi va tlhela va langutana timhaka leti ti khumbaka timhaka ta hi laha va seketelaka koho ku lwisana na TB se a ni fanele ni bula na dokodela Munyela va ha ri kona va nikete dokodela Magane Pastor Magane Pastor Mahane woni nga ta bula na vona la. Pastor, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Afternoon, sir. How are you? Fine, you? I'm fine, thanks, man. Let's start here. You were on the podium giving a message of support. Yes. And unfortunately, I did not get you to take you on air. So let's share with our listeners, what were you sharing with the people at the hall there? Can I feel free to speak my language? The challenge is the people that I'm broadcasting to might be having a challenge with your language. But if you don't mind, kindly mix. Yeah, I don't have a problem. Yeah. I'm Pastor Magane. I'm leading the civil society in Makhudutama. So, by the way, today, because our leader from the province, our executive, he was not available. So that's why I'm supposed to take over to speak on their behalf. So the only thing that we need as a civil society, we're leading the people and the different forums from our areas. So in that way, we encourage our people to be in order with our municipality. And then that one, we think is going to make our province or our district or our municipality to be in a healthy area, because we are no longer going to have many forums in our province. Because when we raise up early in the morning every day, you find a new forum. Yeah. So we don't know what's happening about those forums. Someone you find, or there is 4 people who are the members of those forums, and then they're speaking the only thing that they want to speak. So in our side as leaders of civil society, we need people in our area
to go into a municipality to register their forums. We need, or in my like in our area in Makuritamaga, Yeah. we're supposed to have only one forum of the traditional healers, and then even in the pastors, we need one forum who is going to move together, because if we are going to have 100 or 50 forums, the municipality is going to lack the support, and then because of the numbers. But if we have got only one forum or 2 forums or 5 forums, our leaders, they are going to give us a more support. So ke a dumela hore ka Sagagesho ba re bobedi bo bolaya noga. That is a northern Sotho proverbs. Yes. Yeah. So that one, I think to us as a civil society or as councillor, we encourage people to call for testing, and then this thing is going to help our community to know their status, or I'm positive or I'm negative. So we encourage them in the different in the different forums, in sport, in youth, in women, in men's forums, in church forums, in Dingakas forums, anything that forums that can be in our area is going to be in the right way. Gale kwa pastor ka mkholo bolelang mara taba e ke boneng ona yalo so far ke hore even pastors ka bolena al kwa except hore le thomile forums pastors ka bole thomore o kwa kereke and so dilo tse tsa mogotwe, how do they help or stop you from doing a good job that you are doing today of supporting people who are fighting TB, of supporting people who are fighting HIV? If you are divided, like you are saying, what are you going to do going forward to see to it that you amalgamate into one unit that will fight from one voice? We are differ, but we try to unite ourselves. As long as we tried, we believe on one day we are going to reach the goal. Yes, we pray, for example, in our district and even our province and national, South African police services, they are supporting our vision. They're trying to call all the different denominations from different churches, leaders, to bring together and praying, like in the season, like in Good Friday. We go to the road, we pray. We go to the schools, we pray for the children. We without those having problems. Even in all areas, we tried. Someone who can maybe because it's the way is supposed to be together, especially in area where we've got a police stations. Go to police stations, they encourage the kereke baruti le ko di maspaleng gore ga ba imolo ona le database or any pastor, any church leaders can be there, and then I be le rena re tswele pele ka go rapelela our province and our district and our municipality and our communities as well. Again, Pastor, what is your final message to the community that is listening to you now in the importance of fighting malaria? The final message to me or to our forum is that everyone, the leaders, the community members, they must go, especially those who are in a Pitanchabeling today, they can go for test, because today is for free. Let's go and check ourselves. Okay. God bless you. Amen. Amen. Eso so minso rom gana lona FM la ba bulana bona Pastor Mahane very lokba ngena bona Pastor Mahane ba hey mani mutsonga mina ani mutsonga mina I'm not Tsonga, then go tsalani Mahane nna ke mopedi tshwiye yeah so loko mitsalela na ku bona go tswana nna le wena ke Mahane nna ke Magane. That's a different. I'm not different as no so fun se se tino hore ye nngwe ke sepedi ye nngwe ke Tsonga morwa re ngwanefe
Ke a leboha Modimo wa go shofa. Mengwana mane na khetha. God Mengwana bless you. ba. Amen. Iko misetso mintsharo mngana nona FM se. Ilo rindela MEC, loko MEC va fika eta bula na bona ndlela leva lava bula na bona Pastor Mahane lava va kombisa nseketelo wa vo tani hi Limpopo Provincial Civil Society Forum ba imela Dr. KG Monyela ndlela le. Ai tlhelele ngana Aiker ebe kota ku loko le xihundeni va ta vulavula loko MEC va fikile kota ku ya mahlweni Aiker. Clientele funeral plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki